muroriete KMCA wa dini ya Kangete Stakarimi na ishumirete no tariria mathini ya gisiasa yaraukulukira yonto ya kwithira kithokerwe bobiawe na kuromba mbeo mbithi nende bagetekirwo atumirwa bothoku ni asiasa. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na utumenyithia cio na njira enkinyaniro. Mbisa cietu ria twambire Kangeta thokone cionthe iciumbite kwithira ciekurani antu batina wendi boboya. Propaganda inyingi ciithirite ikiumira imwe cia kwerekania mwana siasa na kuwa boka na bura bongi kenda tu athokia na woni ndre karimi mbere buru inkwenda kuwa bara bonthe baciumirite ni kenda mbere bathokia mbisa ciakwa kana beta kinyoko urongo ndene WhatsApp kana Facebook kana kinya ba sambaza propaganda iti cia uma inkwenda kumenyithia atori bakangeta antu buni nkubarekera ende akiraga antu ibarekae na Nteto taino na kinya abara na baba kubothiria abara barongi ibare ekuru ibarekae na Nteto tabobu. Siasa imasindano asera, siasa te masindano ampatho, siasa te masindano ya irumi, siasa te masindano ya uraomba kumeneria mutongori ongi bira mukari wonde okangeta akwenda na kwenda kithomo na kwenda roe na kwenda sibitari imbea na kwenda barabara imbea na kwenda na beto bomba kuona ngui oni ndre karimi ndungamite na siasa cia sera na kwenda kwira antu bonde bakangeta basiikreinya na especially batu tira antu akabonde baba kuromba utongoria ukeya wekirwa mpio nkorone no ntoba muntu kumena no ntobe muntu muka kiromba kinya competitors bakwa tusindana na njira ethire nikenda mukari wonde okangeta ethire na nafasi yake ekuthura mutongoria ura wengo akwenda Ngoroki Karimi ali na antu makinya kirembe ombithi akibaira ibatie kwenerwa ni antu ba siasa bathina mbe na kubatumira abothoku kwenda kuromba antu babethe bonthe barabo utumika siasa ni batumika either weta kwambura mbisa cia antu either kurumana kwero kinya bakuira rongo weta kinya Facebook na kurumana kana utumira digital media boboy inkuburomba kwa heshima muntu utumira kureto wethi yonthe ka kuthuire lakini mutongori omwe no rokona senjirera umbo utetheke maisha lakini muntu kureto rumane eto thompanie eto kuyiro rongo mutongori ati kwendete kwa hivyo antu babethe bukathukiro maisha yenu iwana siasa batebwendete tuthiate wana siasa baba kwa reseresi umbo tukuria ikenda batu tumba kwithira twina nthembe aruyu na uke na kenda kinya antu babethi bomba kuthira bena nafasi kire utongore bwa kisiasa koma Kangete Gembe Central Mbetan Class Chabari Kolokia anto mwana yele kumatiania barabara ria thiati bate kwebe bwaba orosho etekio ngavana Meru Kawira Mwangaza nende ba muthamite bakiariria ndiki Nteto ne bawete baria ilia wete na mbere bwarwiri baeteke maturene yo ikiraito murongi wa baguna note wo karitangu ebo ya ngavana kiraito kaitenio kau katha ya ngavana kiraito Priscilla murongi na ringereta kampeni kiraito murongi wa dini ya Mwangathi na kuwarwire bobangi baile baeteke batiomba kwa Meru boya. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Karina tumenyithia cio na njira enkinyaniro. Baba ni akari nkurukia magana jeri kuma mirigene atigania barabara aria thingati ba mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza na aranande baditite murunga mojojo gisiasa bakiuga ni bamweberete na njara ya onandiri kiringa bana wa Meru kiraitu murungi kirikurura gipindi kiawe kebiri turenda ku Weru ari no maialo tukwaluka tukureana story cia Kawira twinde twike king'ang'i the power ate PA Boya ile ate chapota wane MCA boya dhatu ate MP MP okie imukuru okie MCA okie imukuru okie yayo Nteto promise to yo kinyana kubwethia na itwale akantu batwale abaraini mandibuti ate kwa nene yari opposite antu beka banene bakiwa ambu na gitumi kiao gya kugwata kiraitu murungi mbaru nikiki ara kenja yara na andikite ana ba collect mbeca ira revenue ra antu babaingi Atwana batuka tokonywa twena ithima kenda barabara era twere tutesa pio kinyangu tutera ora twaneka irwa ri na moram mukurura na tuyukiritie taitaji tujai mwane toke njai kungina kunkatha ya kiraito Priscilla murungi na gwatimbaru ba kiraito ba ikinya siasa chionga bana ronywene wa dini ya Mwanganthia bakiuga mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza na seneta Mithikari Nturi badane ya pinsani ba kiraito batenenya ya gwitiria Meru na mbere Nonto Kawira atina uwezo Nturi atina uwezo batijinyo tongerimbi boyete bakwenda kya gavana ndienda koboria mboa we yenji yake emwau kongetwe yakira itone mandibuti enda kugura kwe mtoto tena ngambuti koko Pastor agenda kunywa nchobi gwata ya yukuri Timotheo
bitie kenda kule mwana yugera ya kamburi na antu ba first lady barauga batituona ibationa kiraitu kwe mwanya yo mutwe na ngingo ejira to yo mutwe na arua tukuga tukuona ngavana na muthia Buruba akiuga kiriba thatu bau bakurura giti giki ni kiraitu akiari na kiroto kia kariba mero kia mwaka wa 2040 Ile tere vision 2040 athithia mibango yangu gira cionthe kwenda igitate iritwa na manifesto kiraitu mugongere aandikire agitonya nene 2017 mwanka thai ngugi cionthe na gitete atia ni athithitie na kijana aya athithitie ni ambiritie gaita agitate gaita athira kwa kathibu kwa ngugira ciendelea na kinyabu bugo murugutira jo maendeleo jau soke ni kiraitu murungi kuma wandini ya Mwangandia gicigo mbunge ya Central Element ngiripotera Nteto cia Weru ria kwadietwa ni Mutugi Kare Aritobe University kuma kaunti ya Thaa Nithi amuna bange kuma University ya Chuka na Tharaka ibatumiretie boba iwatambaru Professor Erastus Joka kete kiongavana kaunti yo aritoba bariwe bawiretwe ni uritingwe bwawe ki University na benda munobo na niokulukiro tongere bwa kaunti yo ibongelete Joka nwe ugeka kwagira kwa motoro yombere amuna hotira ni bakona basare kuma ki kaunti Samuel Gaishimana arandirete na aritoba na rakaitene okauge tare bioki yete ate na ukinyukira kana kingutira chitherete chitamba kwate na ukinyukira omuntu yete kiongavana akiwa kibaraba omwatambaru ai mwanka debene na akambirira kampeni chia webo ya kwambirira ntuku yerware Communist power! Communist power! Ojo imutukanio wa Aritoba University ya Chuka, University College ya Tharaka na Aritoba University Chinge Kenya ngima baraka umukago ikaunti ya Thaa Nithi. Baraba ibumiritie kwendekithia muruiriri giti kia ugavana kaunti no Professor Erastus Joka toe akwagira nkuruki utongoria kaunti no. Aritoba babariuga barendekithia Njoka nuntu bwa utongoria bwake bwega rira hari munini wa Chancellor wa University ya Chuka. Tigotari toba Chuka University tubangite kuthura Professor Njoka nuntunwe ari munene wa cukuru yetu na kuringana na maendeleo marani ntete cukuru yetu tukona tomo agite kige gutwika governor kiri county yetu ikathi na mbere na gukura kuringana na bora tukwenda. Owe ukirie eturarire turi andagani ethira gutaina ga cukuru ambiria na polytechnic Arutha ino na mekuririe it's now a national and in the coming days it will be even an international university. Tukiaria togo monde kwina a few wazungu ambao already ni mathomera huko university yetu ya Chuka. Tunampenda Professor Njoka kwa maana ameleta maendeleo sana katika chuo kikuu cha Chuka University. Nkuruki bariuga barendera Njoka iwanda bira akuga akarutha kirewa kirawadi bira bakuga ibyo bikaba chwera wira irabathiragia cukuru bagatora batachiona mwena kuraithiria maubatu mange mambeombe thitabo. The current governor, the current leadership imekula hizo pesa. There is hakuna industry that we cannot be able as youth, as graduates be proud of anything in the Thaa Nithi county. Joka tekate kuriti university no ne ati kuringa abo ati angethirore mwega muno ne ati kapangire kwiga ungumania nthi kenda bota gukinya guo guturi and then ninge tutaimona inini cia guku Thaa Nithi ne tukona ke manifesto yawe na stipulated so highly out of the 100% tenders ya county government ne monenkaneru na promise gento tukarwanira nakyo. Bariuga aritwa amuna mbeombithia barabangi ibateyanirĩtwe ithirikari ya kagita gaka untu baraba kuga bari na wetigio bukathira gukurukira utongoria bwa Njoka. Riu tio tutaimona cia Thaa Nithi tukona we are bit safe nonto kuringana governor no aralevo ne tuice ekathina na imona nini na ira ciena kioneki kinene tsika kona kataka tukasindana nawe kana atia but basically professor na twambatirite njara. I was a chairman for 3 years in Chuka University na ciana itetekete na bursary ya county is only 25 for the last 5 years. Ugena uria every financial year 25 na kwena mbia inu mbia igenda gako kwa urumwe bariuria arito barabaringagira kura county no bathure Professor Njoka bakiugaga nwe akubwa gutongoria county no. Riu no akankwenda kuromba ntu Thaa Nithi ndi mwerense ndi muthaithe mututhurire Professor Njoka
nonto Professor Njoka baino wange tutethia na wange tutethia kuringa mukuru uyu wa thina arito babange bakuma Tharaka Nithi county na bakuma county chinge chonde baba thomaga Tharaka agachuka university na baba e Tharaka college tariki 9 cha mwezi wa 8 tuvumilie kwa wingi tuthure Professor Njoka atunintere maendeleo kiri county yetu. Nkiripotera Weru TV kuma ichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geishma. Magana ya kari kuma wandini ya thangatha gicigo bunge gatigania Central Bati njere Ntheri nyuma ya wiregiro bwa kuwata maratasi ya miunda kurema kurerekana bo puremete nonto bwankuchania ati gicunge kabeabea na mubunge wa Yalampuro wa Buri kino Bati kunekanira chio bakiare na muthoro yo munene akaribani bawete ni bekiria sara wikinyithia kunonto abamwene baumete kuraya nende ni borete Minister Warimi Peter Munyoti era ni bakona maratasi ya mwandiki wetu wa Nteto wa mithika gato ni bura kurari nteriu tukuyegoro nyume kwethia kienine kia kambeo chibo wa nkamia maana ya kari kuma wandi ya thangatha tigania Central balasimikite kwa na baune kimioyo na batina taito njarene tiao nyume mubunge wa Yalampuro wa Buri wikinyithia kienine kia tena chio duto kumaginyora andu ba choka iria iba kumete no ndo kwe ba kumete mwankene yo thangatha ne chokerete saindi akunate amwan nara mwankene ywegembe no ndo bayerete taito ningwete kya muntu kuma area nara akumete okinya na mana tano kuri abikibiki kana kuri interview ndabira bio kaleo. They have wasted their day, their time. Mimi kama mwalimu sikuenda shule kwa sababu ya title deed. Kabeabea na rarete anto kuma mekindori kuma mwa nari oketi anto ntere kenda bea kuthokia taito bea utamburanga taito ira kenda mporo atikethirene weta lakini amona biu bionde bwethetie mporo ne ombere kweya na atweleza bila kuri turaweta katwe tweane taito ruari lakini utubukuona buria buingi yu kwa moba kuita kwela maia kenda taito itamburangwa kwa tubare ikabeabea na tekuitha nkiwa ikomenane kanirete chiringi ngirimo mirongo muwanja chotamburangithia taito mbeca umete to atabore taira chio okethera weno kumenwa ne kerimbeca egoro tuko no tuito amenyera baba timanirete mekindo bakuma nkamia okethera no ne kerimbeca egoro tuko ikuo ocho no kimuno no togote kwenda maendeleo ye ya nkamia atumangarama ya irio ya ngari ciothe ya kila kitu antu barito zetu ndiao egoro kabeabea andikane Facebook na atomeria awa taito ndindi cia thangatha itie no muntu ungeno ngakuete akaribane ndi barombete waziri wa Uremi Peter Munyamu na mubunge ya Buri utiera taito batona kuma barona witia thitio bakinyela kenda ibatethia bura thirikari ya bangite owe kabeabea wo kuthukia maendeleo ri no atio gote wanda maendeleo ya nkamia owe inyo thura iro atuletera maendeleo ikwana niende go kayenga nkoroki otueka wote maendeleo kwenda ithera ya nkamia no rende no atutere utakinya kuma 2017 bado tukuangamiswa sana na totomeria ukora bura bwena kabeabea no ndo kabeabea wamba bura ambererio tonya ndene taito no tonyamaria ende mwasimi wa mporo na bawatanete na siasi munya iba turetera interview walenge nikenda mandu yetu yetabwega amona bonto moya Buri kire akari amona mubunge othai echunge kabeabea taito twereta kwanya yebotamina kwambio kwanya na otemu mnandeyo konya point imwe kinya kano lakini kirero kya yoyo ora wetete kwa ndona zena medo ikonkwenda ku make sure kirero kyangu mwangora medori na ruare mndo kabeabea wale ale hao na tiamure mporo mwawoni nema na tiamure mporo mwawoni ngamo daika ngazadia na otemu zeboro ndene etiania list ya CDF 2013 2017 deno ilazi 95 ana class kemwe na 1.2 million bia kwanda kana 650 kwa hiyo times 2 ilazi 95 times 1.2 million ike 114 million si antwatiania ila kabeabe ekirete kiunde kiawe mwamba ndenda tareki kera buringe kura tareki 10 mwezi wa 10
Ndane kabea nga mpengo. Kodine ha. Kanrumo ha. Toto. Kiuria kia karibane ndeire untu bwetu mikebo urakaruuria weyani bwa taitoi kana ibo kwithira bena longo emiunda yao njarene nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Ibo ya mukiri wa mithika nontu bari botu atonekanya kunogo kanini ndito shokerete na Nteto nkolokio kathiora mitambo. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda. Mugwanja Nteto. Marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County, jakira twitaga Meru Woman Representative. Nde chwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango eminge irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi. Inkwelewa thina ira chonde Nteto ba thaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuithura. Baturaga, wakiuraga, Mama County, wetu ni ureko. Edith Mwirigi, maendeleo. Edith Mwirigi, watanero. Edith Mwirigi. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, unbelievable goals, all 64 matches live of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport on Go TV. Love it. Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu. Wenda ntumiri yaku ta ejeri ngathimo namba 0705 247786. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama chara. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor,
room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bibia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti do karamba nanti do wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonya subuengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi, yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Kwithirwa wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji. Ikio gitumi tubati kwithirwa turi na aritani ba ugima bwa mwiri. Kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantuja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas. Barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili, C kire biology, C kire mathabu, chemistry na physics. Ore na D- na uthomere certificate kire health support services. Na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology, irane antu bathieta shibitari, community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane ba mweri jwa kenda ibwetete na mbere. Wenda kumenya nkuruki otiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimu na 0719 223 223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana otiriongire bishine cietu Meru aja akwe na Maguna Supermarket Meru Town arakwari uchumi supermarket ngoroba itawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana oringe thimu eje 0704 802 221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Ngakwata ogeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera na ndeto ya gimichetho ni ati gikosi kia Kenya Air Force Golf Club ikiregeri kwata ogeni raundi ya 12 ya Safaricom Golf Tour michetho ya wikendi ya chetho ni corporate bar chethi banini Jumamosi na tuku ya kiumia kulokia chethi gana rimwe rĩa 50 ba chetha michetho ikenene kia michetho ya golf ya Kenya Air Force Club mushini wa Nairobi achethi nkolokie gana kuma makambunini mwanya na achethi banini nkolokia 50 ba chetha michetho bone kulingana na mulwamiri munene wa kambuni ya Safaricom ni Wepita Ndegwa. Press the grass in a sweeping movement, finish with an L shape. Wewe hizi kukamia. Atugire gatanto Nteto cietu cia Weru Thaa mwanja ngakwendera kaita kiana ntukwenja yoyo rithari mwabia murungu mwenenya mbeto wa WINNIE wa KINGERU tucemanie ruyuro kire ki Nteto cia Weru rokire.